Kedamtan suri ini rakyat Rusia ningka 2017 ningka Guwahati High Court ban KBKC mate non tribal atong phan Bongali Bihari ban chenglok la KBKC atong phana voter list pen amen phan ya kanji pura tangso separate voter list ka salam dia pha Guwahati High Court ban 2017 case number PIL 9 2017 la bangsa awarding itu hanang pigo council ka cari hala sohut CM tuliram rong hangma seta hala soke kongres la sarkar na kongres la government na nasi cikluyan traman bongma nang itu voter list salamon Guwahati High Court pen ini tumpan warding nang pialo akia saya lo KBKC aso amen phan ne nangji pusi rengang jang pen diputa che song nang tum thenglong lo gadi hala sohut ongdung national party ban chenglok KBKC tu men chenglok kar biak tu manta laki unai KBKC amen phan unai usah soke ongdung tu men tharong bong pen roxel ke to serat ne sote hangjo seta api Guwahati High Court lo ke ban constitution segala 6 itu segala raso pen besi 2017 nang kan warding nang pilu KBKC amen phanot vote pa jong na ngelo NC long ke no na KBKC tu vote jong le di masa pen ke tribal pusi vote jong cho tada kar biak long ke pini non tribal atu KBKC atu apan vote pa jong lo jene si pini ani hare kada homosti long ka Ujit Kumar dei bonanya Bangladesh on ke ma bongli si pini MEC made yam namano deputy chairman namano laso ka thasi kupulia homosti long tabe Pawan Kumarai Bihar kan kelang bang pusi pini MEC namano Muarni si laso teng se damong protan kai aketer nai non income cap pilote itu masih yang ta komania Bongali komania Bihari komania Kurja sinang mandi bono tu lasi 2017 nan kan itu phan wartik nang pilo allo la hello la BJP atum la hai allo alam radang lo ponai sedai itu mepi ajar sunu pondak ati rada tum chining tum protan jena tum xerox klemo xerox na entami Guwahati High Court mesil itu phan wartik nang pilo la pen cikloan trabang Bongali tum votali salamon Aki misalamon isia komiti sengot pulo. Lasi latang so komiti ke seng abang pu bang pito amenta pini garatang lo baklan dah nang kopu. Alang itong tipo siklem tada. 2017 man cikluan trabang mo klem mo pu pini. Suri ini rang korang thom ningkan kepta ke klem po pipo klem haida. Oman la tuman ke tha. Amen adak ninje tek nang kopo. Dak kaning je ketok la hello notification ke in superation of this office notification number KAC LD 288/2018-1141 dated 31/07/2018 and in cancellation notification below. The authority of Karbi Anglong Autonomous Council, DIPU, is pleased to reconstitute the drafting committee for framing the constitution of District Council rules under paragraph 2 subparagraph 7 of the 6th schedule to the Constitution of India with immediate effect with the following members. Lasi, lada kapang pubang fito amen dulu. Chairman, lake Sri Horen Singh Beg. Non ke debong MP halo alang lisi la KBKC sopan amen kang thanaji drafting committee along la kang votaris ka salam ngai long ka chairman amen klang tan adon thu draftar ke draft ya bang Sri Elvin Teron OSD MOS lapen member secretary la ke deputy secretary in charge samalo lapen la bang solong ka pachara doi fan member sa kumamen la hello Miss Dr. Mansing Rongpi MLA Dr. Mansing Rongpi MLA 20 Boithalang Su SD LSC Ada surga Kongres lang Sri Dharam Singh Teron ex-chairman KAC Dr. Numul Momin MLA 17 Bokajan SD LSC Sri Murti Joyasri Dolakopu IAS retired Sri Jyoti Thang as associate professor HOD Political Science Difu Golf College Sri Bernard Rongphar associate professor Political Science Difu Golf College Sri Dhaneswar Ingti retired joint secretary KAC Sri Rup Singh Kisok, retired Joint Secretary KAC, Sri Minda Rongpi, Advocate Guwahati High Court Guwahati, Lapen ke Sri Dor Singh Ronghang, Honorable MEC, harus Sri MEC lah, non ke MLA lu. La bang Kep Sosea Tumamen doh, la tum si voter list selam nai ciklon tromang bong tan nona dak lema heda. Harus ke Kongres sarkar lah, non ke BJP do. La si la dak la tum kace koi serai lam jadu. Kongres la pen BJP atau ma kace koi serai lam. La si la non bang Kep Sosea men atu. Latung kopiar posi nona nak klema heda Guwahati High Court meni tumhan warding nak pialo tapi por klema heda la hello itum ka chini dam nai ke lasi pamo itum organization secretary da pulo de amen kan thanai ke KBKC tumhan kengsa tumhan Bangladesh on kewa tumhan la kisi se kar binglong no do non gohala hawra khana bro Muhammad ta non chitim se tum chirai da do Borbil alo uttor Borbil alo la PGR reserve ke do thip hala hai to amen sing thanang ji hala kheroni alop no katiki amen pen ke do theba bihari to amen sing thananji hala ke BKC atoma sing thanai paro ko tumhali lada confuse ang nile tum paro ko ke di masafa ni tum non ta nang tum texter mobile tum na tum langot Google salo
Paro komalo boleh di masa teman. Di masa teman amen jangan tanah ibu kalimat tidak ho. Komane inut bahaya songja tum kan itu paro amen tanah ibu. Komase tum amen thanola. Jeterat nahi la song kan itu tum. Lapen ke isiala. Inut bahaya tum nile phan na julo. Il tum PHLC member tum. Jangan tum central committee penal tum kopina decision ke andoma. Ja KPKC la paro amen thanthai pulo dante. Cepat hilang nahi bu komane na tum han decision ke andoma puthona pudu. Last ini lagi general secretary lo, sar ke langsung ini data. Nabi tu mana tu, nabi tu nak decision ni ke di mayokta. Jaju dah nahi. Nilai tu PHLC pen ke, votali salam lei pulau dante nampar sila mo bukan inje je. Nilai tu ke, John si votali salam lei pulau dante Guwahati High Court dan si constitutional teng pen, arwana teng si kono ni tu ke cetanji. Tapi high bom lo kente. Kacipat hina ya kamu memang mati lada. Tapi note bahaya tu kapal pola tu rasa malam kan itu. Rasa nije nak kau opini, radang lo. Ke pamala ke damtang Guwahati High Court pen ili tumphan isi order nang epido las order nai pia thekel hello ke damtang MEC election age panchayat arona teng MEC election do lada lasi laso election e chokche apose da ke 60 do habar posi panchayat teng election an dolong le lasi water salam eti ke da MEC election mode council election dolong le poli tum case pilo PHLC pen Lapen la pasok case atensi, ini tum case kipik lah PIL nomor 15 2022. Juning sil tum case pilo. Lapen tak order nang lelo, laso order Guwahati High Court ini tum order nang ipiat teng, bolo tang teh. Order nang ipilah lelo yok 15/11 2023. Cukai datang November ciklu, tarik red hot. Order nang pilo, je iru yang bang, di within 1 week ang bang. Ladang lakum report celo na po. Koma tumo report celo na ika. Koma tap tumo pulo tang kala non BJP ka cari po. Kuliram no hang panceng mo. Iyang doang MEC doang banging ko rat. Pro latum la within 1 week po sarao di. 1 week. La bang 4 week lah hai. Setelah petitioner should file an amended cost title within a period of 1 week po natin. Di lasi la song po. La bangin korak pro latung Guwahati High Court along latung arjab damang pola pen amen dolo lada IM doan MEC doan CM amata amen dolo lada lapen laga tarik chok elo tarik chok elo sita latung donata damne ne lage chini ne dolo sita latung arjab damang po latung tangkap poisa pen latung det indoi bom sita latung Guwahati High Court dong ke latung arjab damang po CM dan cenglok MEC bangin korak chok tum sita kupi konat authority pen si cukai nantang MEC election apa dulu Abinoga ke 60 hawar loke panchayat teng election dolong lege panchayat teng election apa dojo ni si Ujit Kumar de phanda MEC pamanta no bonte panchayat teng election apa dojo ni si opinion ke bege che nonta election job dora lo bonte panchayat teng election apa dojo ni si kini ke bege che nonta contract pen chenglo sakuriya da latung se na chulam lo bonte council lo lasi laso panchayat ron job che dojo ni si tum case bilo lapen ka ke dem ke prat sitame latung high court long arjab dam nang ko lapen ke dem sitame dero sitame Muarni si, labang swat case ini tu PHLC muhai gajil, lapan PHLC tu mereka hai lo pulau tangte, la non kita boma council kalau kayak pridak pulau ke, lapan la pridak si, 60 dolar tengpen, water le sakit misalang si, election do tunang po, labang solam kayak kedamtang, kalau KPK chairman yang thane nahi puhut le, BJP Kongres satu arjun tung kita rason, non setame, la BJP lapan kalau arwar itu man arjun tung te, la si PHLC tum re-election coba ide, pulau la tum nijeran mati. Are High Court kasih dan kalau kayak bukti aja paplang son, 1 minit ang bumat men dari lah kali. Case mina, aron do, tangga poisa lam do, apor do, kayak bukti itu tentang apor nangko. Lasi lah bang solam gitu nih PHLC itu yang project, lapen case suli bom lang, lapen kaya lah kenal tuh raga tuh mingbi nang ne, re-election ke do wek pulau ke. Lasi BJP aku malam sih cek kopi mah, PHLC malam sih cek kopi mah. Lalu nang tuh mungkin lalu. Lasi nilai ke tanya lam ke do lo, apor do lo posi. Mau akhirnya itu cek tombol nanti tanpa bom nang, ini lahan masih nilang terpilih kalau